treba nositi Pa, tokom dana? sami nositelji, ja sam zapazio da par sati dnevno dobro je nositi, međutim oni koji ga koriste, oni to polako pretvaraju u zapravo stalni odjevni predmet. Tako da se ljude nose. Da, halo? Halo? Čujemo se, do večer. Halo? Čujemo se. Čujemo se? Da, izvolite. Dobro, ja se isto javljam. Aha. Imam križobolju i jako bi mi to dobro došlo. A imate kako pitanje za gospodina Juroša ili za naše goste večerašnje, svakako evo možete i to? Ne, pa evo vjerujem, vjerovatno da to pomaže. U kojem dijelu tijela ima kralježnice, lumbalni, jel? Da. A onda imate li godišnje dobar period, tjedan dana, ljeta ili? Nemam sad u zadnje vrijeme konstantno. Aha. Pa onda nosite i malo se konzultirate sa svojim liječnikom i javite se i nama ako neku konzultaciju trebate. Predugo sam na analgeticima, znate, pa... Ja mislim da ćete i zaboraviti. Dobro, ja bi vam jako bila zahvalna. Ostavite podatke svoje u režiji. Jel imamo prilog? Dobro. Onda evo imamo još dakle 3 ova leđenka za podijeliti. Da, rekli ste, da ga možete, da ga ljudi često nose, znači nije ograničeno. Upute su, i ovaj dio je napravljen potporom Ministarstva gospodarstva prije 2 godine. Međutim, za jedan proizvod pustiti van treba nešto više, ali svakako hvala ministarstvu i samo i drugima pomaže tako. Tada smo imali iskustvo da par sati dnevno, 7-8 sati dnevno pomaže. Međutim, treba čuti ljude korisnike. On sam određuje svoj ritam. Kad čovjek nakon 10-20 godina križobolje osjeti toplinu u krevetu, osjeti drugu toplinu u leđima koju ljudi za sad nisu osjetili. Ljudi ne mogu govoriti o nekoj toplini, kakva je ova. Čovječ koji je to iskoristio na putu zadnjem dugačkom. Na dugačkom putu imao sam pred put problem, uhvatilo me, živac mi se upalio i zahvaljujući, Ante je došao i rekao, ajde probaj to staviti pa ćeš vidjeti ako ti pomogne, ja se nadam da hoće i ja moram reći da sam nosio 48 sati ili dugi put do Kine bio i da je bilo olakšanje, da sam mogao sjediti normalno u avionu, 12 sati je trajao let i nisam osjetio nikakve veće probleme. Znači treba probati i doista ovo što je rekao Ante, treba svako testirati na sebi da se vidi kakva je reakcija, ali zapravo treba vjerovati u to. Imamo još jednoga, halo? Halo? Dobro večer. Dobar večer. Evo, još ste nam ostala, koliko, čini mi se 3 leđenka, kad ste nam još ostala, evo, hoćete postaviti pitanje ili ćete samo se ime i prezime u režiji? Pa ja bi vas lijepo molila ako bi mogla dobiti i odgovori. Ja imam jake bolove od vrata do dole skroz i osjećam da mi mora biti utopljeno. Ako nije utopljeno, onda se bolovi pojačaju. Od vrata, od dolje sve do lumbalnog, do kraja, jel? Da. Pa gledajte, ovdje su zapravo 2 proizvoda, 2 vrste terapije, magnet i toplina. I ja sam shvatio tako da je i napravljena jedna nova metoda liječenja križobolje energijom vlastitog tijela i magneta i ovog uređaja. Zove se termomagnetska metoda, tako da ona pokazuje da magneti i djelovanje vlastite topline na ovaj način invertirane ponovo u koštani sustav i krvotok, da izvlači bol i iz vratnih žila. To recimo stalno nešto doživimo kod nekih poboljšanje, tako nekima grije noge cijeli dan, cijeli život su hladne noge, na jednom kaže gospođa meni to više pomaže u nogama, nekima u ovim vratnim bolovima i to trebate nositi i osim toga vi vidim imate i nešto malo više godina, ljudima pomaže u hladnim prostorima, znate.
Tako da hladnoća ovaj put dobiva izgon iz ugrožavanja kralježnice. Evo imate, ostavite adresu, imate ležnjak. Da. Hvala lijepa. Hvala vam. Dakle,